Evo da vam pokažem berbu bundeva, hrana za naše mangulice. Ovdje je naše polje sa bundevama i kukuruzom, belim, i sad ih prikupljamo da bismo imali čime da hranimo svinje. Zato što svinje mogu da pojedu jako puno, pošto ih ima dosta. Evo, ovo je polje, a ovdje su bundeve. Ovo što vidite da je zeleno-žuto, to je bundeva golica. Bundeva sa golim semenom. A ove skroz žute, one imaju obično seme sa ljuskom. Čak imamo i ovdje neke dugačke, ne znam koje su te. Ali znači ove ovdje, to su golice. One imaju gole seme. Jedva sam našao to seme. Molim! Ok, stižem. I nizbrdo i uzbrdo. Video. Nema više, a? Ne, obiđu unutra. Nema šta da obilazim. Ako ti kažeš da nema, nema. I zelene male, sve sam pokidao. Ekstra. Evo i ovdje još. Pa to znam. Jedno. To vidim i ja tu. Pa šta misliš, Joco? Na ovoj površini koliko je bilo bundeva, a? Pa sad ne znam ga sve se gore. Da. Samo greška, kuruze se trebao Češće. koliko red od reda, daleko, Da. ko šljive. Trebao sam Mogu da. imati kuruza puno. Pa jeste, nema veze sa šta A je to. svinje još bolje vole kuruze. Ali očekivao sam više bundeva na ovoj površini. A ako je kuruz gust, aj ga nisi tako, znaš, ono, red od reda. A bar kuruz do kuruza da je bio. Znam, slažem se. Znaš kako sam sadio, 4 metra su bile kućice ovoga, pa između svake kućice sam stavio po jedan, znači na 2 metra, na 3 metra su bila po jedna stavljena. A ti šta je kako? Super. Ili put da znaš ga se bude drugi, rekao je Zoran. Da, ovo je prvi put, nismo znali. Prvi put da znam, kaže kako je. Mislio sam da će biti više bundeva, pravo ti kažem. Pa ja sam vam bilo i dosta, ali... Znaš šta? Mislim, okej, nije loše, ali... Ima, viš kako se žuti. Da. Ostavit ćemo seme za sljedeću godinu. Da ne moraš kupovati. Evo ga vidiš. Dobro, ovo tu čisto, da nema, da je... Da, zgodno je da se iste. Mala uzbrca, ali jebi ga, ne možeš ono sve. Da. Da ti bude... Ne može se u životu potava da bude. Idemo, a? Idemo. Haj. Kad Zoran dolazi? Ponedjeljak, ja mislim. Peče rakno, a? Pa ja, trebalo bi. Pa da, ovi peku danas. Trebalo bi da se peče. Ostavit ćemo seme. Da, koje su zrele, pa sve su zrele. I evo, to je naše polje bundeva. Sljedeće godine nadam se da će biti dosta veća površina, pošto ćemo imati i više svinja.